Kailangan tabalay itatawang hinising o ni itawang kala sa malima matang kabuho ka sa jak tang puso ka tawang hiniha ni dala balay kam stolong gaya ta kiluan hinising o tam kala kinga kabuho ka babaw kinga kabuho ka singari ha sa jak ka so ni gumbuta tam jen kaya hotak sun ka datayo kuli sa ampete kaya ita sa jak tang puso pusak bukoy ni makamaspat hangko sida do kapriyo nyakan kapayugan daha kapringan kuli sa datayo ampete kaya kita fafu da kasi kanki o laman nga ni sayang doo wa kuli sa ni kan kaga hayugon kita sinchi ko uli ni kuli sa riangan hido hay sayang do gisu project do ata jiun sinchi ko da Pusak mo ko'y mga mas paranggawa sa sida kuli sa kanki hinyo ni kan kapayugan ha kapringan ndadayo ka na sa ampetagaya kita ha ni sayang doo kuli sa riangan hido hay sayang o mas patidas ni mga mangali的jiya project的jiun da我们会有2名专职律师跟1名这个法务人员会过来这边驻点，那就是希望说能够就近服务我们桃竹苗地区的这个原住民。好，因为这个部分其实这个地区其实有蛮多这个原住民朋友，那过去也有很多的这个著名的案件，比如说像司马库斯的举目案。Mga ka bukong kapringam dadaya ang patagaya hini sa chay chiwe. Kuli sa toing ni sinchi ko ni miauli sa nguli o dala balay ka dan tahasaw ni temjian kana anaman gaya ksun kya. Ni gaya ni o kuli sa kemlawa kuli sa temkuli tebegan nini ati to kekilawa tahagan kuli sa dan tahagan ka. 因为原住民族其实是遍布台湾各地，所以呢，我们目前就是希望能够在台湾至少设立一个总中心在花莲，那能够协助处理到北部的这样一个区块。那西部办公室呢是希望以新竹、桃园、苗栗到台中，这样的一个服务范围作为这个中心的主要的任务。Mga do kasay tsuwahin sa nguli o ni buki do panikon nukuli sa kaplingan mtatayo ang patagaya ka chahon natuli ni kuli liakan hito hiseng o manikuli sa sinchi ko kya do tasos meeting 我们有这个涉及法律的议题的时候，我们都会寻求这个法服的一个资源支持。那结果都是等于说法服这边的委派律师呢，都能够举凡在重大议题的一个权益的一个诉讼或是咨询上面来讲的话，都能够让我们的案主得到一个最佳的一个利益。Kuli liakan hito hiseng o ni kan ka paywan ha kaplingan sa ni mtatayo mtagaya ta. Kuli sa toing sinchi ko miauli hiseng do na simstong anaman sa gaya sa sita ulito dua sa nim sa meeting ha. Hamjing kani miming kalaw.